لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جلبة يتي الله تبارك وتعالى جولي إدو النبي مكو محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باولو مسيب جلبة محيولو لكي محيولانغو عندن تيدما ko julbe ben woni ko hiwreluna ko der aljanna woni yo jang e kisal woni do modo nokku kala ko tolor don hidon dara men e odo television modon Jama TV émission modon gandal e faamu haray hidon hiwre don lando si tawi hidon e jam e nokku kala ko tolor don hay non musibe julbe en arti hande kanyum kadi émission modon anda don joni woni gandal e faamu émission modo mandantedema o yidama o wowama e der berde den idan no hande ko hondo woni gandal e faamu addani on hande gandal e faamu ino addani on cernobe bandantedema nyande be alido woni Cheikh Sherif yallahu tabaraka wa taala renube julna balde den ko wonnon kanyum kadi den jogiti hobbe kanyum kadi woni Ustad Abdourahmane haday kambe kanyum kadi be rewino do ko dum hatta jonne goto kala e mudu yo hiwro andin en kanyum woni hombo ko dum wadi hande en ara tun jonnembe yobe addu neldade den idan no musibbe julbe kono ko adi yon natan e wedditugol neldade den en andini tun hande kanyum kadi den anni udditugol anten on law yer kala faalabe landagol den andi feeno do ko no fewndi balde tati ma balde didi tawa julde hewti joni no fendo ko hondundo de yotude koko wiyete zakatul fitri si tawi e hori ha agayni hido duwa ittude mudo ngon ko honno ittirta ko leere honde ittirta ko honto ittirta ko honno wardata ko kilo jelo ko hombo jonnata e dido piije fo inshallah azza wa jalla ko nen yewtere woni ko jonneten Ustad Abdourahmane yerwo ko Allah andintini be nawnani be yottina yerwo an wondo ndarude on humpada tawi humpitaki nodda men on tuma men afi semo don dawaye men noddude don landitoda kala wo ko faala e landitade idan non Cheikh Sherif men jonni ton bay onon joni alhamdulillah Jama TV no andi on gandale faamu no andi on wudditane en jondanen immode jangugol joge ayaje Qur'anul Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا
كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله. نعم ما شاء الله ما شاء الله. إذا مسيب جلب يلتنك بوي شيخنا الشريف يالله تبارك وتعالى جلن بلدين بيدا غندنغال والله دون كو نل داري ناندان تedama no iwri ko berde no fokkiti e der berde jeyabe dandantede mo da yida hay e hunde yo nawto e der mudum si wona qur'anul karim meden weltano boy cerno sharif duwanobe musibbe do en jondude cheikh abdourahman yewtere den den o yolo complet on andi nyande mi adno do complet go mi holito honno yaari ka idan wolo complet kanyum kadi ko sonnajo am arana on wadi dum do subhanallah wadi surprise wil molanangi ina ustad ina minam wi benni borne o do de hande de nani ina mewa idan men borni kemo me weltani ke boy hajja fatima yalla mu julnu balde de idan musibbe julbe bawo nan teda man hebi o do welo en wejjitimo hiden yahude kany kade welo hondu dimmo woni hondum muudo kon ko der lewdo somaye ko honno fejjita musibbe julbe joni
en ala e ƴakkande yo ñiiƴe e joni tawi Oustaz Abdourahmane ɓe weƴƴitani en yewta en neldade ko ɓe neldori gandal e faamu e yiɗuɓe Jama TV aywana falitafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah alladhi khalaqa khalqihi min turab wa qaddara lahum ma yasha huwa al-hakim al-khabir. نحمده جل وعلا لكونه يحكم ما يريد وما يشاء لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين نبي الهدى والرحمة الذي بين للأمة ما يحتاج إلى بيان وما ترك شيئا تحتاجه الأمة من الهداية إلا بينه صلى الله عليه وسلم وما ترك لهم شيئا من الشر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام. ونصلي ونسلم عليه وعلى أصحابه وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى صحابة الكرام غر الميامين وعلى كل من استنى بسنتهم وانتهج بهديهم ونهجهم إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، إخوة المشاهدون، أحييكم بأطيب التحية وأزكاها قائل لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تفضل أخونا الحبيب شيخ محمد جلو الله يحفظه، آمين. وشكرنا شيخنا المتقدم شيخ شريف على هذه القراءة الرائعة التي تصل إلى القلوب مباشرة لروعتها، وجزاه الله خيرا وزاده علما وفقها في الدين. وكذلك نشكر جميع المشاهدين والذين يتولون بتوزيع ونشر هذه الإذاعات من العاملين في جما تي في ومن يتعاملون معهم. هرا إن هيوريك فو بعد يتودن تبارك وتعالى تغور من mbullaari himo ñaawa ko o faalaw kanko tabaraka wa taala awla o dartade ñawore makko nden yettude mo kanko tabaraka wa taala nelgol ɓurɗo moƴƴude nelaɓen e men kono ɓanginana en kala ko tata moƴƴana en o ɗum ɗo moƴƴana en kala ko tata moƴƴana en ɓangini ɗum kamɓe nelaɗo alayhi salatu wasalam si ɓe feƴƴini en nder ko joomi oɗo kisal e maɓɓe e sonna e maɓɓe e sahaba e maɓɓe ɓe wondunoma fi kaɗo dina e kala kadi iwtirɗo ɓawa maɓɓe ñentingol ko ɓe wonna kon ha ñande allahu tabaraka wa taala roni leydi. si ɗum feƴƴi haray siɓɓe julɓe jooɗoɗaɓe e heeɗiɓe e wonɓe darde en ka Jama TV ɗo weltanike groupe Jama TV on fuɗɗore technicien ɓe ɓen nder ga ha e cheikhna Mouhammad e wonɓe noddude saaka e hewtina diina kan julɓe ɓen kala kaɓe woni e laalagal leydi ndin. haray ɗum ɗo ko hayrat ko moƴƴere molanade ni ko hunde sabibinande goɗɗo heɓoygol aljanna yo Allah subhanahu wa ta'ala okku en ɗum. haray si no ɓe makiri ni haray ko falden andintinde seeɗa koko tata no andintinnede e langueji ɗin fof jami il lughat dendagal langueji ɗin no andintinede fi ko wiyete ɗo zakatul fitre mo kala e haala mum portoɓe no gasano ɓeyna lomom du idul fitre ma lomom de la fête du ramadan woɓɓe goo kadi noddidira ɗum e zakka julde nden ma iide ndin mo kala dal e langue mum no waɗde taabir feññinira fi oɗo zakka farlaɗo lannugol oɗo suumaye no gelorɗen ni hara inchallahu taala ko ɗum falde gandintinde seeɗa ɗen andi jamon hara no andi kono fa zakkir fa inna zicra tanfau lmuminin jaalana llahu min almuminin mimman yantafiuna bi hadi tadkir. amin amin. haray yo tabaraka taala woɗɗen jeeyaɓe naftoroɓe ɗiɗo andintinale haray ko yewte zakatul fitri kon wona ko ɗuuɗi holleten ɗo ko toɓɓe yogaji tun ɗi tata jama on no majja seeɗa ma ɗum goɗɗe ɗen har e nande ɗe ka réseau sociaux e nande ɗe ka radio ji ka télévision ji lutta noon sellugol majje e tabitugol majje. haray e nder oɗo zakatul fitri no woodi toon ko mari sawaba ɓe mana ko hawrodiri e qur'an e sunna no toon kadi kadi ko annda hoore ma hara no lundi sharia on no waɗi goɗɗum ko telen ka aada lundode sharia on goɗɗum ɗum
ko yottino ben tigiri woni e yaarude ra'yuji mum e ijtihadaji mum ɓaawo wurude nas en andi le janngoɓe muutiɓen seeɗa no andi ida warada nassu la qiyasa fi mana la qiyasa ma an nas haray qaabugol ma yalta e nassu on mana ƴiyal ngal ƴiyal alquran on ko addi ko ma ƴiyal sunna on ko non duwa jogitede no wiye al azima ka usulul fiqh bi mana ko wona ɗum ɗo noyne ar rukhsa jon noon sallanta en ka ƴetten rukhsa hara azima no newo ka waɗo azima woni ko farla kon tigiri sino newo ka daroɗa bi mana salligoɗa a jonnatake rukhsa inne yatamo hina ganto e fus waɗi idan sen arti ka zakat ɗo fitiri mo falɗe wolde sino newo ka itta ko wiyayo itte kon newanta ko maka eggaya e goɗɗum gotanɗa no newo hara uditangol jamaji ɗin babu rukhsa acca al azima en andi la budda al azima tuqaddam ala rukhas haray ɗum ɗon ko goɗɗum go no wiɗe noon faljereji no e mum akhta uji no e nder mum e nder ittugol ɗo zakat al fitr haray ida dhakkara Allah azza wa jalla sanadhkuru ba'daha si jom men yejjintinali e jantoto yogga e ɗin ɗon akhta uji wonɗi e dogude e nder oɗo zakat al fitr bismillah taala haray no wiɗe no zakat zakka no mari firoji boyi ka lugha arab zakkaji ɗin kan no serti no wodi zakka hara ko zakka watteɗo sanawiyan on noon ko par hitande o waɗete par an on no woni mawnu ɗon mo tata ko o farilla kadi e dow marɓe jawle toɗɗaɗe ɗon ɗon wona on ɗo wonɗe wolde fi mum ko zakka manɗa hoore ma himo jokkodiri e lannugol oɗo nduɗo lewru suumaye ndu tabaraka wa taala woni tawde julɓe ɓen haray zakkaji boy no wodi zakka mana ko neɗɗo ɓoroto itta e lakkere makko o okkitira wiyete zakka no wodi zakkaji ko hara ko saabu kaffara on tigui ɓoranto ɗum ɗon o ittira hara saabu haala ka o wolima kuuɗe ɗe o waɗi tata jomumen tabaraka waɗi si accanaymo il faut waɗa ɗum ɗon si o accane amma tan ɗo no gasa woɓɓe lando a joni noon haray horuɓen gonɗum bonni ha tawata si tawi innama kaffaraji zakkaji ko saabu kaffara saabu kuuɗe neɗɗo ma konguɗi makko mo inni masala watti ɓeygu mum yumma mum oɗo ko sanction o waɗante no woodi ko o yaltinta o jonna o ɓoroto itta e lakkere makko o jonna si jomumen yafanomo ɗum si ɓeygu makko wonta ɓeygu makko e bijji ko kanno toon ala kulli hal tabaraka wa taala ɗo o farli oɗo zakka on ɗo ko laɓɓinta neɗɗo la'allahu yatazakka no gasa o laaɓa zakat hiya tuhra no firire a ziyada ɓeydari no firire annama'u ɓeydagol mawna idan wi'irama ɗum saabu son tigui yaltini oɗo zakka jawdi makko ndi laaɓay ndi ɓeydo kadi moytiɗo 2 millions hikka zakka ko arata jomumen namakkude 4 millions ha yesso saabu ko laɓɓini jawdi nin kon o itti jomumen ɓeyda ndi waɗa barki e mayri jamil haray amma oɗo zakka ɓe hiɓɓidirimo e fitre zakatul fitri ko zakka huntagol oɗo isnad maɗon oɗo idafatu zakat ila alfitri yadullu ala annahu bimunasab bimujarrad al-eid bimana yukhraj hadi zaka biduni tafriq ɗum no holla hiɓɓidirgol zakka on wiyamo fitri muudo korka kan ko ɗum hiɓɓidira ko no holli koko huna ittidede directement no huntora yaltine kisan wona taƴinirte ɗum ine habbite ñalal ma balɗe ɗiɗi tawɗen siko zakka sana wiya on ɗawa hande ko hande ittaynoɗa kono hande on heeɓi fatunde donc a puusa yeeso ma hande ɗa nawni a wata tigde wawde calcule jawdi ma a puusa yeeso kono ɗo zakat fitiri hay siɗa nawni e alhaali mo wonɗa o mi mana ko a yaltimo ñande juula ko raɓɓiɗi o ñande juula aɗo indi yehede ko ya yaltin oɗo zakka jonnira hano ɓe jonnede ɓe haray honto nassu ƴiyal hollay ngal dalil preuve hollay ɗon hi zakka on no waɗɗi koko anduɗen e hadis ibnu umara radiallahu taala an fillike ɗum o sahabaɓe go kadi kono kono ɓuuri wonde mashhur ko wi ɗon farada rasulullahi sallallahu alih w sallam zakat al fitri nelaɗon ɓe faɗli zakka huntagol ngol sa'an min tamrin sa'an min sha'ir sa'an min bur ɓe farli ɗum sa'ire tew hay si enen ko muudore wiyete ɗum ka polal kono ko sa'ire tew ɓe mana
tamaro ma sa'ire tew ngawri ma sa'ire tew mbahe ma sa'ire tew foññe ma sa'ire tew maaro ma sa'ire tew kon tigi ñaamata dal kon tigi ñaamata min quutil balad e ñaamete leydi ndin ɗon ko tata ko ɗum ɗo ɓe anndi wuurirgol ma ɗum ɗo woni aglabiya on haray no woni to noon ɗi karma ko ɓe lurri yarlin ɗon no ete walla no waɗe ka muudore ete yaltine ka yaltintake ala kulli hal haray ɗo so yildike ka nassu farada rasulullahi sallallahu alih w sallam zakat al fitri saa idan ɗo ko nun nelaɗon ɓe farli ko sa'ire tew enen inne muudore tew ñaamete par ce que ɗilintaɗi ɗo ko e ñaamete ɗi jeeya haray ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi julɗon ko yaltingol ko nelaɗon farli kon tata kamɓe alayhi salatu wassalam ko ɗum woni ko ɓe yaltini sahaba maɓɓe ridwanullah taala en ko ɗum ɗo woni ko ɓe yaltini wa man ba'dahum ko wa athar filla wondema yaltinama ko wona ɗum ko fi zamani attabi'in al amir al khalifa Omar bun Abdul Aziz ko e makko athar heeɓi wondema kanko o ndaaruno maslaha liibugol jawle ɗen weeɓugol jawle ɗen e zaman makko o yii allah ala yaltingol bimana ko wiyete kon lonto ɗum ɗa ma yaltini morde mbuuɗi wona hara siɓɓe julɓe komi fala en artu hay si sakke lolli hay so yii tigi tigi on tigi tigi on ɗuuɗi wonɓe sakude yaltingol mbuuɗi ɗin haray kowoni aslu on kowoni daƴƴere nden ko hana yaltinede kon ko ñaamete on ɗum ɗo woni aslu on honɗum saabu jogitagol tamassukan bin nas saabu jogitagol asima on moyno e nane on jogitagol ko sharia on addi kon fi hen ɗum ko non tabaraka wa taala si o farli ma nelaɗon farli ko neɗɗon hani ƴettude koko farla kon o hani jogitade si tabaraka wa taala inni masalan yaltingol zakka sana wiya on ka dammi ko min bahimatil an'am ko e mumine moraɗi ɗi ko mbeewa ma baali ma nagge ma ngeloba ko ɗiɗo nayi wiyete bahimatul an'am ko e nder ɗiɗo bimana zakka on hani yaltude wonande marɗo ɗiɗo mumuntiji yarli no sella ka inne ha joni ɓay jama on haray na beyi e baali e nayyi e ngeloɗi hato jinni joni accumi yeeya mami ƴetta min lanndo samanu chat aw samanul maas aw samanu dan aw samanul baqara aw samanul ibil mi yaltina ɗum aya seh ayyuhal mushahidun no sella ka inne joni yomi ndaaru coggu nagge ngen ɓay miɗo ɗono yaltude gawunkun hitande ibnu labun bintu labun ma kada mi ndaara mi yaltina joni mbuuɗi ko ɗum no jarta komi jonna goɗɗo ɓay jamanu ha to jinne mbuuɗi la yasih abadan jomi ndaaro mi yaltina coggu dammol kol jomi ndaaro mi yaltina coggu mbewma ma baaligi sellata ko ma yaltina dammol kol tigi humata yaltina e nder dami maɗa yaha huma jonna miskino o nafitora idan nde tawde sellata eggugol e nassuji ɗi yaha e goɗɗum ngo ko holno noon ɗo wonɗen e heɗorde ma nafitoren ma yiɗen moyen ha innen joni en eggu ka ñaametemo nelaɗon farli yehen e mbuuɗi haray no wirɗen noon ka fuɗɗode haray ko hani kon ko jogitagol lasli on ko wanno sen jokkiri ni joni tigi tigi on ɓay innama ko ko tu'matan ɗon tathiran li sa'im wa tu'matan lil masakin tu'ma ko ñaamete miskinaɓe ɓen ko ñaamete maɓɓe ko ɗum yayo yaltini joni si fi innirama ni en acciti nasson ɗo joni e waɗi tawil joni ɓay woɓɓe go si hay jonni ñaami to yeyita gasi anta lasta bi mukhalif an wona lundi sharia on anta fa'alta al ma'mur wa hadha huwa al matlub ladayk ko ɗaɓɓiraɗa ko waɗugol ko yamiraɗa kon ko yamiraɗa kon ko ittugol ñaamete on jonnamo so yeeyu so o kitir so ñawlin so kala ko waɗoy ton hannde kadi an a iltazamta amra llahi azza wa jal wa amara rasuli alayhi salatu wassalam haray an on a jaɓi a accepti bimana yamirore tabaraka wa taala nden yamirore nelaɗon alayhi salatu wassalam a ɗoftiki ko ɗum ɗo haani nam joni no so tawi on tigi andi so tawi on tigi ɗum no anni waɗugol ko farla kon no anni waɗugol ko yamira kon o ɓitanay joni sa andi hi ko ñaami ton dowa ittude ɗamari ɗo 50.000 ɗinno ngo so teɗi ñaamete hay sooda law wallina accugol ha wiyata ɗon iidi ndi
inna joni ɓay mi taw faaɗi est ce que miɗo wadde mbuɗɗin woɓɓe watta ɗum mi bugo ka orange money ma ɗum ka wave هكذا أيها الإخوة هكذا نغير أحكام الله كوني نيا سانسيرتين نيا وجه جو منن كوني سانسيرتين أوامر يميرو جدين haray hani rani musidɓe julɓe tedduɓe ko hani ko neɗɗo on ko yo waɗu ko yamira kon haray alayna an naltasima bil ma'muri bihi ko en jogito ko yamira kon si tawi ƴetti bi mana nassuji ɗi fof waɗiɗe ta'wil e ndaari moyenji en ɓaagi ke ɗon en acciti nassu ko ari kon haray diina kan en wiyay ka bonay diina kan aroy hata woɓɓe anda etugol ɓiɓɓe men e taniraɓe men no wawi aroyde hata ɓe anda yamirode nde nelaɗon alayhi salatu wasalam yamiri nden haray na sattina ko ndiɓe mbal ko jomum men subahana taala o taw ko ɗum ɗo woni nafoore nden o farliri ni haray respecten ɗum itte muudo on yaltine ñaameteji wona ɗe ñaamede ɗin e jonniren haray noon ɗin ɗo ñaameteji ko honɗi haray en jantike ɓurɗe majjinane ko maaro wona ñaamede hono Sénégal ɗo ma nokkeli buy hande Afrique alimentation de base on c'est le riz ko maaro kon ko abbere rek ina ɓay noon hara jaman ɗon andi haka Afrique ɗo jaman fonki abbere nden hara tigi tigi on wakkilo ɗo yalten abbere nden no toon maaroji goo sewɗi no woodi bara no woodi maaro daɓɓo no woodi piiji goo ndaara si tawi ɓe tañƴina neldugol ɓen tigi tigi on ko bara ɓuri ɓe arrange ude ko ɗum ɓurta ɓe welde a wawi sodde ɗum eɓɓana ɗum jonnaɓe hara ɓe nafitore si tawi ko maaro sew ko kadi ɓurani ɓe ndaara ɗum eɓɓana hara ɓe nafitore moyen ma ko ɗa a hatti a wawi wadde ɗum ala kulli hal maaro kon seeɓike Afrique ɗo haray hay so tawi tali ɗi moƴƴali hay so courant heɓaki haray no hawrani jama o way ko ɗum ɓe wiya wondema ɓe jalirta pays ji goo ɓenna dans certains pays s'il y a pas d'électricité il y a rien s'il y a pas de route il y a rien mais si le riz manque tout le monde vont conjuguer le même verbe pas de riz wo so tawi tali ɗi moƴƴali laawi ɗi moƴƴali haray jama on no e jang ɓe débrouillé ɓe kaafina si courant ala ɓe débrouillé ɓe kaafina kono si maaro ko manqui fof ko verbe goto fiilu goto woni ko conjugata woni ko watta tasrif ma fi urz ala kulli hal haray yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikkin enen Afrique ɗo kono si maaro kon heɓaki harayno ɗumani joni ɓay andi ko ɗum ɗo kuutu ɓuura wo welde jama on tigui sooda ɗum ɗo woni itta ɗum ɗo azakal on adoler wiya ɗon yonde foññe kadi no sella ko woni tun noon sariyare mana ko etirta kon ka foññe wona ɗum etirta kadi ka maaro no ɓurdi sikal on no ɓurdi teddude so tawi ko ka peese waɗɗa amma no siko muudore landade nden heɓuɗa sa i rewiya nden heɓuɗa haray nen ɗon sa waɗi ha nde heewi kon ɗo woni wajibon e dow ma woni no foygiti woni no teddi haray kon ɗo woni ko waɗɗima kon jonnirgol masalan pijiri no ɓurdi wano tewu ɓay no sella ittugol tewu masalan goɗɗo ko buusejo ma kamɓe alimentation de base maɓɓe c'est la viande donc si tawi kamɓe ko ɗum ɗon ɓe ƴettugol tewu waɗa ha nden ɗo muudore nde heewa andi la chaque ɗum no ɓuuri kilo 2 kilo et demi maaro ma 2 kilo et demi foññe ala ayetti haal teddugol ngol no ɓurda kono noon ko so tawi hinaka balance waɗa si ka balance waɗa koko qaaba ko ngo ɗum noon on tigui yaltinta amma so wona ɗum haray ko on tigui ndaaru ko hebbinta nde o ha nde heewa o waɗa ɗum ɗon ñamete on no sella bantara no sella foññe no sella kaaba no sella pompiteri no sella ñebbe no sella gawri no sella muutiri no sella mbahe no sella honno wiyete ñameteji boy koɓe lurri kono bireedi masalan a taƴede ɗo 5 kilo mburu kaɗum e ɗuma inna ɗo heewima heewade ɓe lutori ɗum ɗon ɓen tigi tigi on mburu on wawatake ƴettede waɗe toon ka nder peesirgal amma noon hay siko condi meew on tigi heeɓi ɓay ɗum ko ɓe nafitorta ɓe ñamata hay siko condi meew heɓuɗa wayluɗa ha muudor nden heewi awa yalndir ɗo e muudo ma on jonnoya hano ɓe jonnede ɓe joni en jantike tigi tigi on ko ñaame toon do a yaltinede goo ɗimmitel mum en wowli noneji yoga e noneji hana ɗi yaltinede ɗin joni noon sika ka peese sa eggi ɗon ko 2 kilo 500 ɓuuri wonde mashhur indal ulama ɗon maliki an ko ɓen ko ɗon yaari woɓɓe no ari 2 kilo 400 mana 2 kilo manque ɗum demi on seeɗa woɓɓe no yaari 3 kilo ala kulli haal ko ɓuuri moƴƴude kon ko ɓura wallinde ɓernde kon hara on tigui dal o itti
muudo on tawi o sakkorike sa sa waɗi 2 kilo 500 mana 2 kilo et demi haray ɗon hoore kala hoore ko ɗum ɗon haray a heeɓi a itti muudo on ko tañinira ko a ɓeydidi sa seeɗa a jonni miskino on sa takki ɗon no goɗɗum a dewtiɗo 5000 francs ɓayɗandi ñiiri watte maafe defatake noon on ti ƴettata muudo on inna yo defu tigi tigi on andi ko ɗum wiɗen si a waɗi ta'wil messuji ɗin tun ideji bo yaltay donc ɓay haray miski ko inna ko waltore miskine no wawi hawɗodirde wa menen komin jeenayo mi waɗa ɗo wurere maaro waɗa tew par ce que woɓɓe woyta ko defira warba noddite jam on jaa ɗen wawi wadde sika on ta'wil ga donc si tawi en darri ɗum moƴ jen tawi moƴji boy no woodi arrange uɗi faami woɓɓe ara ko ɗaɓɓir ɗum inde defa ɗum a moɓidira ala yette haal ko ari e asar wondema defugol noddita jama o ñaama koko yoyti kon e étangol mana neɗɗo howru mo wawali howrude étangol mo ari e asar immorde e sahaba ɓen no jeeya maɓɓe Anas bun Malik lamma kabira kana yajma'u kulla ma kana yukhrijuhu yani min at-ta'am wa yatbakhuhu yawma al-eid wa yunadi an-nas fa yakulun ɗum ɗon en heeɓi asar e Anas bun Malik no andi noon fi'lu sahabi mimma min al adillati al mukhtalafu fiha golle sahabaji ma konngol makko no jeeya e dalilaji lurraɗi kono noon sa heeɓa nokku ka ƴetta asar a heeɓi goɗɗum e ko iwre ɓeɗo sahabaɓe hara en tañƴini wuurdigol maɓɓe nelaɗo alayhi salatu wasallam ɓe watta ko hanaka diina idan Anas bun Malik nde o nawyuno andi kanko yon ha duuɓi temedere e pawdi ɓay o nawi tawi o tenata horgol o moɓidira so ko balɗe 30 hoora o moɓidira no ɗe fof o defa ono tawi ɓe ɓe ñaama sa waɗi noon ɗum ɗo ɓay heeɓi ke asar iwruɗo e sahaba haray Allah alay mum kono amma ñaameten ɗo o muudo ɗo ko ya ettu jonnoyaɓe ka maɓɓe kamɓe kadi ɓe defa tum ɓe surro andi nde wonde makko bano arrangetamo nde arta noddama ka makko o ñaama mo andi mo acci ɓiɓɓe mo acci ɓe nguuli o ñaamay kono harta par ce que mo andi ko acci ka suudu sa jonnimo noon ɗo feccere saku maaro ma saku maaro o dogi wonanamo sutura hara ɓe gurren anda o soodu o okka hara no wonani mo teddugal dal a wayni ɗo saku maaro kayfa husila majhul al kayf majhul kono no heɓori haray anda wonani mo teddugal haray ala kulli hal respectugo ɗum ɗo ko sutura moƴƴa ko wonanta makko baɓɓen ka nder galleji wonnaɓe sutura moƴƴa haray noon ɓawde waɗɗen taarif on holluɗen anwa uji ma sinfuji noneji espèce ɗi waɗe yaltinedi ɗin holluɗen tigi tigi on qima on newnatake illa bi udrin shadid yaltugol ka azima yaha ka ruhsa ka hoyende newnatake sina hara won woɓɓe no woodi marɓe faaqa moni basal tiiɗugal tata ñameteji ala hay ko ɓe horra karamɓe on heɓde koɓe defa koɓe saggina kono noon ɓe mari muɗɗin fi déplacé gol maɓɓe sooda e ñameteɗi fof ɓe yahata ɗum ñallal timmugal ma ɗum ɓe ƴetta ɓe déplace ɓe yaha otoje ɓe soodoya distance woɗɗuɗo hino noon joni juldere nden faadi hino noon oto ko yontere masala marché waɗirta ka maɓɓe joni ɓe heɓali ñamete par ce que ɗo kadi ko ma yaltinen kadi si tawi darura ari sharia no jaɓi ɗum ka idan haray si tawi ɓeɗo ko marché wono quand même fulawa on ɗen gabude wono hay ka région ji ga Dakar ɗo tigui no wona tawa marché ɗo no woɗɗi ko marché hebdomadaire donc ko par usbu'iyan marché waɗirta joni ɗo juldere nden ko alarba joni noon kamɓe marché ɗe waɗi wo e dimanche qarib wama indahum ayi qut wala ayi taam sina bir ko ɓe ñamata ko ɓe ala kono noon ɓe wallini mbuɗi fi woni préfi sodugol ñamete joni noon marché ɗe waɗi wo ɓawde iidi ndi wadde haray no ittoraran ɓay tum ɓe ɓittike e wata kadi fermude damal ngal few innata ɓe ƴetti noon mbuɗi kadi ɓe hokkitira ɓe jonna hanuɓe ɓen idan kono noon fanni feere no woodi konti waɗi ko waɗɗi kon o eɓɓi tan o lawɓa haray mo anni ɗoftagol yamirore allahu tabaraka wa taala nden wattu yaltinteɗen ɗum ɗon hiɗe wowi ɗum ɗen andi ko qabla al khuruji nnas ila al eid ko adi yimɓe ɓe yaltude yaka iidi ko ɗon ittete no itte ñande ko nogay jeenayyi ɗawa ittude gila ñande nogay jeenayyi le 29 min naali hannde dey e juma ɗo ko 29 ko min gila annduɗa hannde ko nogay jeenayyi gila ɗum ɗawa yaltinde ɓay lewru ɗum ko imma nogay jeenayyi ndu feeña kikiɗe ma ndu feeñira capantati hiira daro ɗen ɗon balɗi ɗawa yaltinde gila ɗon jonnira ɓe par ce que si tawi ko miskino masala ñawloytonoɗo ko feƴƴinira ma ñawlo ko surroɗa fi ñiiri julde sa naɓanima ɗon andi jaka alhamdulillah ɗo on tigui fotoritelen ɗo faami ɗum ɗon surra e moƴƴa kadi edi si woni ha weeti iidi ndin ñiiri julde heɓaki a waɗa noon haray tigui tigui on tigui koye jonnuɓe ado ɗum ɗon haray no woodi noon ɓe tata zakka on ɗo waɗɗaki nafoore mum nden importance mum on ko tohratal li sa'im arano ɗum fawaiduhu
tuhrata li sa'im ko laɓɓingol an neɗɗo horuɗon on laɓɓinayma on latuni dey bila suuma e dari woodi ko ndaaruɗa ko a hana ndaaruɗa hay sey ko faja tan hara ni tun no gite ma en tay Facebook ko hande hiɗa ndaara ɗaɓɓita ka audioji muhadaraji waɗa yedde gite maɗa yana eɓe ɓornake ko nantay ɗum a ndaari ko hana a ñaami ko masalan a ñaami a ndaari ko hana ma nder ko yeyata kan a yilti mbuuɗi ɗon ɗi hana a waɗi faljere aɗa haɗano canti e pagay e sama kalawi e yennugol e dokugol e ŋermugol e sabotugol yimɓe ɓen e yanugol e ñoore e baddi e penale e faljugol nakase gorko no kasara sahu joga e tuyohoy ma a waɗi koy ka nder suumaye ɗum ɗon fof fiyo tabaraka wa taala yafanma ɗon fof monta baraji korka ma kan timma sa etti o ɗo muudo inchallahu taala ɗe palje ɗe waɗa wadde komiɗo fof ɗe faggiɗa ɗo fof tabaraka wa taala timminandema baraji ɗin tawoya yawmal qiyamati ta ko golle timmuɗe woni ko tawoyta toon saabu ittugol o ɗo muudo nafoore ɗimmore nden en faami ko wallitagol ɓeɗo miskinaɓe kamɓe kadi hara ɓe sunaki ɓe ma paaki ɓe anali lara fof no welti kamɓe ɓe jooti ɗon ɓe guure maɓɓe heɓali ko feƴƴinira ɓe heɓali ko ɓe ñaama question bimbi ɗo ni goɗɗo innira wo haray meɗen faala en okkor men tigi tigi on tawi mo wolna goɗɗo miɗen faala en okkor men mbuuɗi komin sooda fi muudo on to min minni onon na on haano ɓe ittude muudo torotoɗo okkore men komin sooda muudo anta miskin anta mimman yu'tawna hadi zaka anta jeeya jonne teɓe oɗo zakka wona a ittowo okkore men min sooda komin itta inan ka o tori ɗon hada dullu ala annahu faqir miskin haray siga ɓeeɗo si tawi woni ha tawi a yaajiraka few ala ko eta haray waɗɗakima woɓɓe noon ni si tawi no faari ha awa etande hay ko horuɓen tum par ce que si tawi innama ko tuhrata li sa'imi pay koy haray koye hoora ko yaltay ɗon ndaara onon horuɓen tum haray etana onon ɗon par ce que onon ɗon maire ko fattakulla taatu huule joni ha kawara noon ko ha onon ɗo wawɗa etande ala few bimbi ko wetta ka iidi tawi a jogaki fes ko etana ɓe gurne kono noon addama okkorama bus joni sakuɗi tati maaro jooɗike hada sara ila milkika ɗum ɗo wonti jeyal ma joni ça revient à tes propres haray arti e wonti laaɓuɗi ma fi milkiyetika ɗo gila ɗo anta bi imkanika an tukhrij wa tu'tiya no andirɗen noon neɗɗo so heeɓi buymo o sakko ina an kadi sa sakkike konko neldeɗa allah o ala haray e nder ɗum ɗon bi isnillahi taala haray amma ko heddorɗen kon faydi koko woɗɗi bimana ɗo en andi ñawoji ɓurɗe ɗudde ɗen en ara e mum harayno mo kala kadi kaka wonɗon duwa ittude azakal ɗon mo kala kaka wonɗon duwa ittude azakal ɗon miskinaɓe no lagine joni no mbuɗɗin toon ɓeygurema wonde lagine ne ɓe ittira toon miskina mana wonɓe ɗo ɓen kañum kadi ko ɓe ittan ɗo hoore maɓɓe mo kala hani ittande hoore mum kadi ɗum kadi wattanen hakkille sonnaɓe ŋemude amen etanayi men anno ɗa jogui mariamaji yaltini ɗin état siko on zone chef on ɗo ɓurata 1000 francs sa soodi on 2 kilo et 500 an kadi yaltina hoore ma sonnaɓe ɓe mari mariamaji yoɓe yaltinde kamɓe kadi ɓe itina hoore maɓe zak inama ko laɓɓinir ɗum ɗa andile a woli ko hana a daari ko hana a waɗi piiji ɗi tata hay sa watna hakkille hara a heɓinoke jomumen ilam ɓay ko laɓɓinir ɗum ma eto laɓɓina hoore ma pay koye ménisier mécanicien ngoen o mari heɓugol 1000 francs soodoya 2 kilo 500 2 kilo et demi maaro ma ɗum goɗɗum ko ɓuura faale ko wawi takanede o soodoya inan ko waɗɗi kon komo kala ittan hoore mum nene ittana hoore mum baba ittana hoore mum ɓiɓɓen ittana hoore mum patron ittana hoore mum golloɓe ittana hoore mum kono noon si tawi on ti haysino mari moyen si ittanama haray ella wo ala an ko a jongalle goɗɗo noddama ɗa ustade haray faala on ƴettande fi muudo on famanta tawwa hayran fa huwa hayrun liman lahu fa huwa hayrun lahu kala engagé ɗo volontairement fi waɗangol goɗɗo ko moƴƴi yalla o ala nodda ustade en ɓe no yangana dina kan no wallita dina kan tigi ton ɓe ɓeyni bay ustade en fay komen ko jeelo ko jeego yaafo ɗo mi etana ɓe nani on ti humpite no on ti fiyo ɗum fiyata o ya etan ɗo ɓeya an kadi etira to ina ɗa ni a faala kadde yigo ma fa lala a humpite kala mo tawata na an woni responsabilité mum a faala mo etande hay siko mo ne'ata a humpite mo nan ɓewma eta mi jori pay ko ɓe konta tum ɓe itiranamo Guinée to itiranamo Sénégal ga ara humpita wondema ɗo faala etande kaari si tawi ɓe newni ella o ala nden tigi watta tabarru engagement volontairement o etana ɓe tata ɓe o fawtaki no woɗi ɓe Allah o yeññene si tawi kadi masalan hara ko duwaɗa etude kon ko saku maaro ko 20 kilo joni noon amari saku e maaro koye 25 kilo ella ala oman tatawwa hayran fo huwa hayrun tan jita on kala ɓeytuɗo moƴƴere ko moƴƴere nen kanko woni kanko
hettata ɗum tabarakallah humpi ɗum e ayaji bus kadi wondema wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu Allah lontinay ɗum ala kulli hal on tigi si okkitiri ɓuri ko ha ton jinnakon ella wala si on tigi kadi naɓi beru kiloji ɓeygure mum ndemma kiloji ɓe fawti ɓen sa ƴetti kadi 10 000 francs a watti ɗon ni on ɓeytay ɗon ka maafe ma ƴetti ɗon sobleji ɗiɗi a watti ɗon basalleji ɗiɗi ay noon ɓeytire ka maafe ɓayɗandi ñiiri ni ñamortani sam maafe woɓɓe hara no tampino soñji moƴƴa haray ɗum kadi ella o ala binan ala hadhihi l aya wa man tatawwa khayran fa huwa khayrullah haray ila huna haray ɗe wawi raɓɓinɗinnade ɗo e wata yodde fof e ko wiyete kon e zakatul fitri haray ko tan mbi hadji yogaji tun waɗaynoɗi kamen no gasa noon ɗi aray ka question ji e kamen to woɓɓe no waɗa akhta uji palje yogaje e falno ɗen jantade ko yewti oɗo muudo kono no gasa question ji ɗi wawa e ɓangguinde ɗen palje gilaga etugol mawlita ha e piiji goo annegol ton jangga du'aji hunde kaari kitabal mukallafin ƴetta ɗum du'a etir ɗum muudo honno wiyete eta mawlita ma ɗum ko nanta donc eta joƴƴina nokku goo inna kaari haray o arnoye ma si iwdi nin iwtama mbaɓe ni ko yaltinaɓa kawtal mum ƴettitoya ɗon kadi naɓoya si iwdi nin iwtama naɓana duwaɗa hendade on ɗin ɗum fof ko no jeeya e akhta uji ɗi mi falno ɓangguinde kono nde tawde leer on nanggui en e dartoto ɗo haray jama on jarnama weltanama moƴƴugol heɗitagol ngol haray kala ko faminaki ga tino e landitade bureau minitaji ɓe okke kala ko tata hawri e sawaba fa min allahi wahda وما كان فيه من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمن يوم الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بنا أن أذكركم به وأنساه أو أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى في النار والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. شيخنا لقد فرحنا جدا بقدومكم هنا. mi weltorike on boyi yallahu tabaraka wa taala ɓeydo gandal ngal musidɓe nde ɗo yewtere ko fulɓe fuuta maaki ko fulɓe fuuta makana idan noon hiɗen weltori boyi nde ɗo yewtere nandantedema no feppodiri e ko wonɗen kon fen ɗo idan noon en yii kiiɗo yangi nandantedema cheikh abdourahmane ɓe yangike fiyoɓe hewtinan en ɗiɗo faamuji yo heɓo e muɗum ala kullin musidɓe min on ala kon ɓeytata ɗon kono haray dg affiché ɗon kala faalaɗo nodditude lando e landal numéro on haray no affiché ɗon joni musidɗo ɗo wawi nodditude joni inchallahu tabaraka wa taala landitoɗa kala o ko falɗa lantade kono noon miɗo torima si a noddi écran ma on ɗoyta hara a heɗitaki o haala kan ton heɗoɗa haala on ko téléphone ma idan noon ɗo yo woodu natuɓe oustad abdourahmane la winduno lande seeɗaje mais e nder lande ngo on jaaburikke goɗɗe ga nga ala kulli halin lan adduno mal hikmatu farde zakatul fitri ko hon ɗum woni hikma tawi ko ma allahu tabaraka wa taala fardana en julde honno kan ittugol zakka korka kan aywa nam on ɗon dey on addimo nane ka idan hikki ɗon kadi hari lan addi mal fawaidu li fardi zakat nafoore farlugol zakka on yewti kan kadi ɗiɗo kadi mi addi ma hiya al adrar allati yatarattabu li tariki zakat ɗiɗo haare on addal ɗum ɗon ka eyyi ko honɗo woni lorraji on neɗɗo manantedema o jonnirali oɗo zakka tawi alhamdulillah rabbil alamin amma konko yewti e mo tata mo ittali azakal on ma mo etali muɗon ɗo lorraji yewtiɗe e mum haray goɗɗi no woodi wona ɗe jantede ɗi sella few ko yewti e ɗo muuɗo inna mo ittali muɗon janto toon piiji tata ma anzallahu biha min sultan haray neɗɗo on yambage e yaltasima bi sharia wa yaqtasiru haythu iktasara bihi nusus wa tawaqqaf haythu tawaqqafa nusus julɗo no hani haaɗude ka sharia on haaɗinimo ɗon hiɗa faala yimɓe ɓe waɗu dey an yamtasiru amrallah nde ɓe ɗoftotoɓe waɗa yamiro jomumen kono na yaaddu piiji riwayat ma israiliyat piiji ɗi sella hulɓina yimɓe ɓen kambanaɓe haray wigol awa korka kan haray no wenga hakkude kammu e leydi ha ñande on tigui itti azakal on ma ɗum son tigui ittali ko ɗen si tawi no woni hitande en timmi awa zakka on no on tigui etali muɗon ko ɗum woni sakar jippo wonta ñabbe le reyimɓe ɓen ya salam hadil aqwal yani batila yudkar
woɓɓe ɓen ka hutuba idi imamuɓe ko ka hutuba idiji tigiri nde ɓe hutuba ɗon ko ɗon ɓe wolta danger mum on ɓeyna danger on si yoɓa si ittaka muudo on ɓe mana korka ka naɓe te wenge hakkude ka bayna samai wal ard si wonoyi ɗon ha hutba ɗum ɓeyna si ittoyaka si woni ha zaman on feƴƴi ɓeyna ɗum ɗon on korka ɗon sako to wonta ñabbele hoore yimɓe ɓen nawnina ɓe idan ɗum ɗon ɓeyna kamɓe ko takhwifan wa tarhiban liman la yuaddi zakat al fitri wa hada gayru sahih wa gayru thabit nassan hara ɗum ɗo sella tabita few hulɓinirgol ni yimɓe ɓen ma ɗum yowdiraka ɗe angal qabuli sawm la yowdiraka ɗigol son tigui ittali muudo on awa korka jaɓatake la jente fa'ida on tuhratal lissaim koyo laɓɓine bi mana hara no wodi ñakkere hoy ɗoyti koy mana piiji ɗoytiɗi baraji e nder korka ma kan ɗum ɗo noon laɓɓinay ɗum heefa ɗum mowlita itta batte ko yennuɗa ko dukuɗa yimɓe ko hana ko germuɗa no gasa poñidiri e yimɓe ko e suuma e ɗo mara goɗɗo wopama tappude kammo toon ɗum fetta sonka yenna no wowri noon ala kullal ko laɓɓingol mo e fi nafoore ɓeeɗa ɗum yowdira na ɗum ɓe nayno mallam yo addi zakatul fitri la yuqbalu sawmu nela no no wadde tasri ɓe feññina ɗum kono ɓe makal ɗum idan tawi bako e sharia ko ala ara e lorra wo ko on tigi mari kan ko adamu taati amrillahi wa rasuli ɗum ɗum tum angal ɗoftagol yamirore jomumen nden e yamirore nelaɗon mal istita ele mo wawi wadde haray oɗo ko woni o ɗoftaki yamiro tabaraka wa taala nden ɗen andi noon nafoore molnade wonde ɗoftagol tabaraka wa taala jomumen subahanahu wa taala no inna wa man yuti illaha wa rasula kala ɗoftiɗo allah subahana taala e nelaɗo on fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wasiddiqina washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika alfadlu min allah allah yomin ha kala de jaɓɓe ɗoftade allah on e nelaɗo makko fa ulaik ma alladina an'ama allahu alayhim ɗum ɗo tun no yoni ko goɗɗo jaɓira ɗofto yamiro tabaraka wa taala nden wondegole ɓeɗo annabaɓe e yimɓe moƴƴuɓe en ɓe shahid kandir aljanna hay tabaraka wa taala o manti o ni wa hasuna en mbaɗu labama rafetna lol walla o ni wa hasuna ulaika rafiqa c'est très merveilleux de vivre avec les prophètes dans le paradis donc mes frères et sœurs en islam soyons attentifs de ce point là naam jaɓen inchallah naam allo hay son heɗitaki toon heɗite portable on allo naam assalamu aleykum wa rahmatullahi waleykum salam wa rahmatullah barakatuh oustaz naam ɗon e jaam janto alhamdulillah wimi naam ɗam mari kon faalalanndagol par exemple sen selli naam ange goɗɗo si a wondiɗo par exemple e neɗɗo a wondi ha on maayi si tawi woni on no ñawlino o yoɓali si tawi woni an si tawi woni goɗɗo ko engagé ɗo yoɓgol mo est ce que haɗa no dagge hay walla honɗum ni kalisijo ɓen horuɗo par exemple o yoɓade ha o maayi mi faami honto hikkorra honto hikkorra an wakam ok allah ala inchallah a jarama aywa nam idan cheikh abdourahmane ko adi en artude ga huccitenge ɓe ɓeɗo joni taw inchallah ɓe inni oɗo ko kalisijo ñawli joni noon o wuuri ha o walike maayo wawali yoɓude si tawi no sellana nde oɗo immoto yoɓanamo tayib alhamdulillah si goɗɗo ñawlike mo andidirɗama musidɗo ma weldijo ma o walike o maayan tigui ɗa andi himo ñawlano ɗiɗo ma ɗum ñawlanoɓe tigui ari ni ha kaari de o feƴƴindo ɗo weldijo ma andi mo joganno lantel tawa o yarlaki par ce que simo yaafino de fiɓani ɗum ka ɓerde makko o yaafike mo neɗɗo kadi ko noon si tawi goɗɗo joganike ma a fiɓi ɗum yaafike kaari ñawande ittite hoore makko hara ɗo jaraɗa wolna goɗɗo kono si on tigui arti o yano joganno lan ɗo mbuuɗi ndaara donc andi haray oɗo yaafake donc si heeɓi ke waɗo tabarro engagé toɗo volontairement yoɓanamo foti ko musidɗo makko foti ko weldiɗo makko foti ko andiraɗo makko haray mo mbaɗi joddi molana ndi yawmal qiyama haray no hani kanti yoɓanamo si tawi noon hara o famodira ɗon e musidɓe o si tawi ano mari musidɓe hiɓɓiɓe o famodira e maɓɓe fihen ɗum fi taw ɓen ɗon hara mo joguino kaye mo windi kanko ñamale makko ɗen fof hara ɓe ano maapi to no yoɓira ɗe ma no yeyta keyeji makko goo
matirji makko goɗɗi o accuno fi yoɓangol muɗum o henno kanko weldijo makko o yoɓanamo ga hara o famodira e famille on ɓeya ma po yoɓɓira to kanko o yoɓɓira ga haɗa sika ɗum ɗon on tigui kaari humpitimen ɗo mo joguino tel haray noon mi anda ko honno so en wawno yoɓude no windi ga de ka kaye makko ɗo kono min wawali yoɓude oyna jetti nden ɗo ñamade mi yoɓanimo ga par ce que mo jogannomi ɗe wondi ga haray no sella no tabiti inchallahu taala aywa nam idan kadi yen hoccitan e lande ɗen cheikh diawo kamɓe kadi ɓe jooɗi feeno ɗo hiɓe darden fen ɗo woɓe weltanike en haɗa noon kamɓe kadi woni jomiraɓe lekkele en mo andanteɗoma siko rewol ma musuɗe ko hoore mustama kala wo ko mustama sa humpodiri e maɓɓe haɗa ɓe yeyete lekkele ɗen kono numéro on afisaki ɗo ala kuli haalin musidɓe julɓe cheikh abdourahmane on weltanama bos e onno réponse joni yerle bobo mandanteɗoma sowaɗo on ko nder reedu yummanena makko yerle on ɗon o ittande zakka ka o ittandaki zakka nam amma bobo sowaɗo on ɗo waɗɗaki ittangol ɗon yaltinangol ɗon zakka charan ko wonɓe yaasi ɓen on tigui hani etande si o waɗi noon volontairement o engagé ke imo mari moyen mo mari feere mum o ittani ɗum haɗa ɗum kadi no ƴetta e goto e khulafa rachidin athalith khulafa rachidin o huwa Uthman bun Affan radiyallahu taala anhu kana yukhriju zakata anil hamli zakatal fitri aray eggama sidna Ousmane no wirɗe no nane defugol fi neɗɗo mo wawali horde on defa fo noddita fo ƴettama e Anas ɗo ko ɓurɗo teddude Anas woni sidna Ousmane radiyallahu taala anhu oɗo asar ƴetta kanko si sonnajo makko go no soyno o etnayi noon ɗon bobo kande reedu sabu yiɗugol moƴƴere ko ɗum woni yiɗugol moƴƴere rek aynama hunde waɗɗake ma kono noon sa waɗi no moƴƴi waɗa ɓay no moƴƴi allahu taala eywa nam kala faalaɗo nodditude landal goo ko yowdira e wona landere ɗen no wawi noddude on numéro meɗen afficiɗo ɗon ko écran ɗon idan noon kayen kadi landal hikkugal ɗongal yarle hino sella joni inne joni association no ko men laguine joni toon kamɓe ɓe ala feere ha joni enen ɗo inne yen addu ko itta ton kon zakka ko ɓeeɗo itta kon zakka fof mottidire jonne kamen ko imma hoggongon ou bien association on ton yarle no sella ittugol zakka on e nder leydi eggina ɗum e faade e leydi goo taksiɗo ayi zakka zakatul fitri on fandimi tawi haray ɓe maki ɗo so tawi no sella eggugol oɗo zakatul fitri moɓidiren ga saabu ɗen andi famille ji men ɗin to moyen ji ala maɓe jogui to jogodiral ittugol ɗum noon e ndiɗo leydi naɓa e leydi go ko hani kon ko mo kala ittu ka woniri ɗon ko itta e leydi nin kon miskinaɓe na ɗon golde haysi ko Amérique no woodi miskinaɓe ton ko illa annahu yahtalifu lmasakin miskinum fi Amérique alaysa miskinum fi Sénégal o miskin rubbama fi Sénégal yahtalifu al miskin fi Guinea haray no lurri no lutodiri niveau de vie on ni embere gurnan an no lutodiri wonɗo miskino to no gasa huwa wal gani fi Sénégal huna no gasa ara patron miskino Amérique ara ko woni marɗo mbuɗi on ɗo o hakada idan ko hani kon ko leydi ka onti woni e yangade ɗon ka onti woni e golde ɗon ko ɗon o ittata muudo on o jonnira ɗon no wirɗen no nane siɗa jogui famille Guinée a jonnayi ɓe ettira toon muudo on an kadi ettira gan e wonɓe gaɓen si tawi noon andi ɓe ala moyen ton ko jonnuɗa toon ko beeɗu ko ɓe ñama petto won ton ala ko ɓe itta toon azakal an a ettanayi ɓe fo ka wonɗa ɗon jonnira amma eggugol ngol moɓaɗo fo muudoji ɗin miskinaɓe no ka leydi ɗo naɓato haren ɗon sellata ka sharia waɗugol ɗum ɗon haray noon kadi yafe nam salamu aleykum nam aleykum salam wa rahmatullah homɓe ko ɓe kasor aywa nam ɗon e jaam nala toon halukum bi khair aywa nam hamdanillahi ramadan usallimukum jami'an بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. رأيت هناك صديقي نحن كنا في مدرسة واحد. شيخ عبد الرحمن؟ مدرسة إبراهيم السدبي شيخ شريف. أيوة نعم شيخ أنت. نعم. هو صديقي أسلمه. أيوة يا شيخ كيف حالك بخير ها؟ إن شاء الله. الحمد لله. أيوة نعم هذا. جزاكم الله خيرا. جزي. أمير كاميرا ميلان كيسي دايجام. إن شاء الله. نالا تون. جاتم الحمد لله. الحمد لله يتودي الله. شو ما يوم؟
awa alhamdulillah yettude Allah mi jarnima nani a jarama boy awa weltanama moƴƴa a jarama boy Allah yoɓe ko moƴƴi awa jarama boy awa barakallahu fikum eyyi wonam haray o weltanama bus kamɓe koɓe tolori toon 4 sor e kala jooɗiɓe toon fen ɗo hino siva Jama TV men nam may hari ɗum fuɗɗi haala on woɗɗini en lala sellata eggugol zakka on e leydi kawti woni yangare on fuɗɗi ko zakka annuel on hitande on walla ko zakatul fitr on ɗo eggina ɗum naɓa e leydi goo nam sina ɗum wono siko zakka oɗa ɓeni so tawi ɗa andi man huwa afqar min fuqara il balad ɗa wawi waɗde taqsim so tawi ɗa andi ɓurɓe waasi ɗuɗe hara min qarabatik ko andi okkugol qaraba mana siɗɗo mum hiɓɓo proche mum okkugol mo sadaka ko laka ajran ajru sila o ajru sadaka joddi sadaka on no toon en joddi ko jokkuɗa en ɗan kon siɗa andi ɓurɓe wasiɗude inoɓe toon hiɓɓiɓe ma maɓe ɓen torto awa haray de si muɗon heeɓi karame ɗen ga ɓe andintinike ma idan ɓen ɗon yambagi an tasilahum bi hadi sadaka kon tun on tigui naɓata fo o feccay fi miskinaɓe on ɓe ndin ɗo leydi ɓen wallahu taala alam eywa nam idan kadi gon ɗum woni ñawore o mandantedema o yawali ittugol zakka o ha iidi arta nam mo welsiniki ha iidi ndin iwtama hara o ittali azakal on ma ɗum watten ɗon o itti muudo on kono o hewtuno yaali duwaɗo hendade on o acci ha iidi ndin arta o yehitani neɗɗo so itti muudo on na yo memito si tawi haraɗa faala jonnede ɗo won ɗo masala Mbour wono anduɓe Dakar ɗo ɓen gonɗo Mbour musidɗo ma kanko anninɗa muudo on kono noon ha a wawata ƴedde ɗo subaka no juula tu naɓaɗo ha ɗo e Mbour tawi joni gonɗo watta ɓeni ko ya naɓu haysi ko boutique wonɗo takko mon ɗon ka o tawata oya anday halfina ɗon muudo on si yaha iidi kanko so noddi ko ayno mo aran haka boutique kaari miɗo acci ɗo na ari tan few inna ƴettuna ɓa hara memiti sadaka mo ɗum har nasi ko plan nasi ko ɗuma waɗɗa khiyana ko nasi ko jamfa muamara dal won muamara ok tawi nan ko on tigui hara taw ka accuɗa ɗon hara arana few an on a memitata tawi aydan haray ɗo kadi so a welsindike ha iidi ndin iwtama ɗuɗano yimɓe ɓen ko welsindoto ko ɓuuri hewde ko mo ittali ha iidi iwtama aray o ala ma raw yejjitu hada yassul annisiyan mo yejjidde few joni si ha anditi ha hino noon iidi iwtama allah ko mi yejjidimi etali few ma punde no heɓude on heɓon nawnuɗo urgence ta hakkille mum on fof woni ka labtade ma e nawnu ɗon hakkille jakaso few ha iidi ndin iwte si andi ton on etali muudo yarli on etay haray ɓeni son tigui altini ko sadaka mina sadaqat sadaqatu mina sadaqat haray ko sadaka e sadakaji ittuɗon o ittino sadaka e sadakaji allah o ala kono haray ko wiyete zakatul fitri baraji e joddi laɓɓingol mo ngol laɓɓingol mo e palji makko ɗen haray ɗum ɗon yawti wattu mum on wallahu taala alam eywa nam idan ko landa sakkitigal ko honde tuma zakka iwata e dow goɗɗo taw farlaki mo hande kadi nam nde zakka on iwata ndi hara farlaki mo sa e wala so waɗi misal ɗum wonde masine ɗen okkore men komin eta muudo hara ɓen ɗon ala ko duwaɓe habbitade ha ɓe okkore so tawi ɗum ala ma so tawi wora on tigui eeti o yaltini muɗon heddota ko defa ñiiri julde o defa hirande ñal soƴƴade hirande ɓeygure makko nen hara yonata hara yonti waɗɗaki mum no serti noon ala on no serti nodi woɓɓe hara wasana ko yoɓeteɓe fende so mois fende mois ɗo ɓe yoɓete joni noon iidi ndin ara e aɗa fende mois andi oɗo no mari o ala no mari o ala hi mo mari par ce que mbuɗi makko ɗin si yalti ton wayde zakka haɗi lutta kono noon nini actuellement ko beru ko ɓeygure ne ñama tum o jogui yarli oɗo no sellaka o ñawlo o ƴetta ka boutique o itta muɗon fiita watto yawtirmo ɓay c'est sûr hay boutique en soyni o jonni mo jonnan par ce que mo andi mo mari yarli mo hani wadde ɗum ɓeyni allah ala so tawi ɗa tañƴini tuna mari salaire maɗa maɗi mbuuɗi ko woni ɗi kali non go maɗi bloqué ɗi wawani ma hewde taw kono noon c'est sûr amari mbuuɗi hay siko ka banque ma ka fende mois aɗa wawi ƴettude ka boutique yaltina na ñawɗo déjà ko a luuɓiɗo wawi ko wiyete luɓanɗo mi jonnaɗo ha hewto hen idan an ko a luuɓiɗo a wawi yaltinde kono ko feefi tagol heɓira kara ha maara no gasa dow fende mo aɗa sonti yeeyi ɗo paɗe seeɗa heɓay mo an ala assurance an ko a jogaki konteteɗa amma waɗa mbuɗɗi salaire makko no assira no waali ko nini fen ɗo wawi hettude saabu no gasa koddoy toon no bloqué ko nanta e ɗum wallahu taala alam eyyi wonam
idan on weltanama boyi on jarnama on duwanama ayyadakumullahu bi nasrihi wa atalakumullahu al umra Allah on julnu balɗe ɗen acciɗen ha ɓooya juuta on weltanama e ndi ɗo neldari nandanteɗama on neldi Jama TV kono musidɓe ɗo en arde taw jonnen Cheikh Chérif hiɗen artude hay joni ko dara meɗen markas Khalid ibn Walid kamɓe kadi ɓe jooɗi fenɗo ɓe huɓɓi ordinateur ɓe darde en en direct idan musidɓe julɓe iɗen hiwrade yoga e talibaɓe maɓɓe yehen Chérif ɗen hiwromo Zakaria fidduɗo on Chérif kadi ɗen hiwro ken kadi Zakaria Jarruga ɗen hiwro Jarruga e Ismaila ɗen hiwro hombo kañum kadi Ibrahima 3 ɗen hiwro Ahmad Habib ɗen hiwro kañum kadi he paykogoyo fof ɗen hiwro Hajja Fatima kañum kadi Ceerno Ahmad woni fen ɗo ko occupiɓe toon kamɓe kadi ɓe hiwrama bus ɓe landama so tawi hiɓe jaam mi yeggitaɗo Ismaila Ibrahima 2 on foppu moɗon 4 ha 5 on hiwrama bus on landama so tawi hiɗon e jaam idan Cheikh Chérif jangane en Qur'anul Karim on ɓe joldanen accen nokku on no jalbi e Qur'anul Karim ɓawo ɗon sati ɗen yontere hande inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. ما شاء الله شيخ شريف musidɓe ɗum e welo welo ni kannanteɗoma cheikhana shérif no neldi en ɗo neldori ɓeɗo sukaɓe neldori ɓeɗo neniraɓe meɗen neldori kala yiɗuɗo Jama TV yiɗi émission gandal e faamu idan noon musidɓe julɓe ko hande waɗi juma men sakkitiɗon e nde lewru ɗum musidɓe daren ko honno lewru suumaye yaawi lalnirgol wallahi koko woni yawde ɗo goto kala e meɗen yo peeso duuɓi mum ɗi yo peeso ɗon wonkil munki yo peeso ɗon kañum hoore mum no andu ko nifi mum woni e yawirde lannugol ne ɓaali ɗo hiɗen yewta ɗo yewtereji fi suumaye ko honno o fuɗɗorte ne ɓaali seeɗa suumaye ari naati yewtuɗen fi suumaye on ko honno e honno ne ɓaali hande hiɗen e yewtere sakkitinde nden e nder lewru suumaye musidɓe julɓe wallahi ɗum ɗo no yaawi moƴƴa noon kono noon hiɗen tori malan tori kala o mandanteɗa malan faayi e dow muɗum yaccana hakke ko waɗi aduna ko gurdal e mayde yo allahu tabaraka wa taala arkusu en heɓugol suumaye on baraji ɗi kono yo allahu azza wa jalla yo arkisu en kañum kadi heɓugol oɗo jemma wiyete leytu qadiri kala o mandanteɗam on tigui faayi e dow muɗum e nder lewru suumaye o e ko wona e nder lewru suumaye o min torima yaccana hakke musidɗo julɗo an on mimi accanima haqqe kala wo ko waɗɗala no kala ko wonɗa yo allahu azza wa jalla arkisu en heɓugol baraji ɗin e golle labaɗe ɗen ha ñande tawrɗe mokkora en battane moƴƴe idan musidɓe julɓe on weltanama en ardun haɗo ko émission moɗon gandal faamu so tawi Allah hoddiri en e yontere hande ɓawoɗon hara yetta baɓe ɓe weltike moƴƴa ɓe joni ɓe moose yiyaɓe yeeso gonno henti ko waɗi honɗum ɓe hawri e guertoje ɗen idan noon en yontere hande leere men wowde nden kono ɗo yen fermude Cheikh Chérif ko konngule honɗi wonɗon e sakkiterde are mi jarni wonɓe e darde ɓen fof aɗo ɗum taw mi jarno onon ɓe mi joridi ɗo ɓe won Oustaz Abdourahmane e Cheikh Mouhammad khususan e umuman e wonɓe e darde ɓen fof hare mi huuri ko fof dal mi landike so tawi fof no e jaam inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Chérif Jama TV weltanike on ko minen ɓuuri ɓe weltanade e yiɗuɓe émission gandal e faamu no weltani inchallah jarama boy aywa nam Cheikhna Abdourahmane ko konnguli honɗi wonɗon e sakkitorde tawi haray ko sakkitorto ɗo ko weltanagol ɓeɗon ɓe yuɓɓude ndi ɗon juɓɓudi fuɗɗori onon ha e wonɓe ka organisation gaɓen no jama on famira dina mum kan hara yo Allah yoɓɓu fof ko ɓuuri moƴƴude joddi haray ko konngol sakkitingol ngol wona dendagal wonɓen e siivude ɓen e dendagal julɓe horuɓe e laalagal leydi ndin ko yo Allah subhanahu wa ta'ala jaɓan en korka kan on tigui ɓurta wattande hakkille ko balɗe seeɗani heddi kono e nder ɗe ɗon ti ɓurta moytade moƴƴa noon ɓenni on ti no wawi wonde hara o faljiɗe e balɗe arane feƴƴude ɗen fof kono ɗeɗo sonti wattani hakkille ko ɓuura haɗede ko wonti ɓurtani wattande hakkille jomumen no wawi mo yaaforde ɗe palje ɗe o atti wadde saabu o wattani hakkille o andi ha joni hurma lewru suuma ndu lannali no wonɓe ni heɗade musique
woɓɓe yahata sodani o huɓɓuɓe musique e ñalawma suumaye, woɓɓe fuɗɗike fiimude min mi'i ñalawma suumaye bimbi ɗo, woɓɓe wancini café yara, wondi kamɓe ɓe wanneno ko ñalaɗe mayɗe gila le 27 ɓe nakko mayɗe ɗen ɓe horataɗe ala kulli hal, woɓɓe fuɗɗike jumpude lewru ndun. Haray ɗo wattagol hakkille ɗe ñalɗe sakkidiɗe ɗo moƴƴa ko wiya ndaaro kon ta ndaaro kon wattana hakkille ta yennu ta ɗum anda ha joni ɗo hurma suuman fanni lewru no yi'aka. haray ha joni ko jomumen haɗuno kon ko harminno kon haray no ɓurti harmude, si on tigi moƴƴine ɗo balɗe heddiɗe jomumen no waymo yafade ko watti wadde kon. haray ko ndowni komi wasirto dendagal horuɓe on ɓe siwude ɓe ɗum ɗiɗo hitoji yettoy to. Wassalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. min haare ko honɗum woni e sakkitorde ko an yo musidɗo an, gorejo an, fewro an, kotirawo an, mo Allah on arkisi cellal wawi wonde e nde lewru suuma e hoore lewru suuma e ha no gasa arkiso immanagol oɗo jemmaji 10 woni ɗaɓɓita leylatul qadiri. an yo bandirawo an kala no siftorɗa yarle wata townu ha dow sorta ley fof yana woni honɗum wata yahu juuliroya ko soireji lala, wata yahu juuliroya ko jiwunku lala, wata yahu juuliroya ko gorunku lala. musidɗo reenu suumaye ma on andita sahaba ɓen kamɓe ɓe torotono lebbi 6 ɓawonde suumaye feƴƴi. allahu tabaraka wa taala taqabbal siyamana wa salatana wa zakatana wa du'ana, ɓe toro ya allahu tabaraka wa taala arkisuɓe jabanede golleji koɓe golli kon e nder nduɗo lewru suumaye. si tawi noon musidɗo an a hoori ha wonden leere a fuɗɗitike piiji ma ɗin bonɗi ɗin, musidɗo haray watta yila moƴƴa. min haray ko ɗum ɗo woni sakkitorde wasiye komi yoɓotama an yo bandirawo, an yo musidɗo an andi to allahu tabaraka wa taala kanko woni ayinɗoma nokku kala ko wonɗa mo wonde maɗa andi to tun ko wonɗa wadde ko an a yeggitay dans 2 jours. allah in ahsahu llahu wa nasuhu, ko wonɗo wadde kon on yeggitigo e bakkatuji ɗin kono allahu azza wa jalla no winda tun wa inna aleykum la hafidin kiraman katibin yalamuna ma tafalun. musidɗo andu kan organise soirée o, kan woni parrain o, kan woni marrain o, kan woni wallahi inna rusulana ladayhim yaktubun. allahu inni nelaɓe amen ɓen no ɗon no winda tun musidɗo jingal gonga kan wota wonu jinganowo feere. si tawi allah on hoddiri en e yontere hande aqulu ma tasmau min aldhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق.